بتلیلیا اندام کمیتا نافچهی یا پارتی دموکراتی کردستانی سوریا جالیه حوالین خوال دومیسته پیشوازی کرن. راستی دلی مقالك السرخ الكيماوي دري هيا او دي طنقاي دنا نخوشي دنا ام بلكي الفيدري بيهتر درحتي دنا وكو بقرتنا في تالي تشد بي ان اعتقالاتي تالي قرتنا قشتها فاليما يك جوانا كابو كوفان بو تعدا هايدا تعدا الصحة وانا كيبو دلی مقالك السروا هيا ام هيفيت كن فاليما زندان هذا الفيدري او جي اجدما كان يزيك ورنا بردان. صلاح یونس سمه گرتن د زندان ریوبریا خو سرو بداوی کرن پشتی چاوک خود زندان دج دسدا جبو چاره سرکرنا تندرستی ته بردان لګور یونس او هاتیه باشور کردستان بو درمان کرنه هر وها دا حوالین خو ببینه از گلکی کیف خوشم دوی پیشوازیا گوگی حوالا جمر چه کرن و نبس افتنی دی هما جروجا از ويحبسي دركتم از بينم اهتمامك قالك زيداش هوال وخلق ودوست وهو قريمة يعني أواكي زيدبون يعني الشرم دكما وقت بينم يعني از نظام بيزي شلو هستي خبي جم وقت يقولي اهتمامه بر زيده جو بمدبه زیادتر 35 گرتیان انجمنا نشتمانی کرد لسوریه زندان ریوبریا خو سرده هنه گوبیتر جبیز گرتیان جپارتیا پیدا کسینه چی منفعتات قلتنا با خورد هذا الا منفعتات من المناطق كردش برويكي ام ناما خو ام دقينا هر يكي الدنيا هذا انه كسك نكاري فيري بازا بسكني تقوت نكاري ما بسكنيني وامي بردوام من سفيرا بازا فيري بازا خو سركار وخبات خو روجاوي كردستان دا صلاح یونس گهاشت باشور کردستان لیتان ها حوالین لدو خد زندانان دهشتنه تشت جچارانو ساوان نهاتیه دیار کرن هیکس نزانه کنگی ورن بردان صلاح یونس گهاش دومیزه للفر پنابر نابه زوترین دمده او دبیجه دیوگره باجار خو عمودا روجاوای کردستان و کار خو سیاسی بردوام بکه پیشوا بهلوی رودا دومیز